Jika kita tertekan dengan kehidupan, kita menekan diri kita sendiri sebenarnya. Sebab tu kita diminta bertenang. Sebab apa? Sebab kita ada Allah Maha berkuasa, Maha segala-gala. Maka ambil wudu, solat 2 rakaat, sujud lama sikit pada Allah, angkat tangan, berdoa, menangis, merayu. Ketika itu melapangkan jiwa kita. Perasan tak? Di saat rasa nak menangis sebab tertekan sangat, menangis, jangan tahan. Takkan orang lelaki nak menangis juga. Tuan-tuan tahu tak sebenarnya orang lelaki dan orang perempuan jauh lebih kuat daripada orang lelaki. Syekh saya kata apa? Syekh saya kata ni, dia kata kalau engkau ni rasa engkau lebih kuat, ataupun kalau kadang-kadang diguna bahasa begini, orang lelaki kalau dia rasa dia lebih kuat daripada orang perempuan, dia hilang separuh daripada akal dia. Ini bahasa tau, untuk menggambarkan, jangan salah faham. Sebenarnya orang lelaki orang perempuan jauh lebih kuat. Cuma orang perempuan dia pandai menyembunyikan kekuatan dia. Jangan tuan-tuan ya, jangan. Setakat tu dulu boleh.